88, stanite iza. 89 i 90. Ovako, među ovim ženkama broj 90 je danas dobilo vrlo dobru ocenu, tako da se njemu zahvaljujemo, a ostale 4 ženke neka ostane. Hvala. Hvala. Izvadio je Da, četvorku mu dao, da. Zato što mu dao četvorku, ne može da ulazi. Udri ga. Ajde Rona. Najdobra je, nebrzo. Ovo, super. Koji ste vi kataloški broj? Ovako. Kataloški broj 88, krupna, jaka, snažna ženka. Nosi rep u stranu i danas je nešto slabije pripremljena za izložbu i to nije greh nje, nego njenog vlasnika. Mora više da se radi sa ženkom, ta ženka danas 4. mjesto. Četvrta, dečko. Ajmo, vlasnici, ajmo! Gorice pastirca! Kataloški broj 86. Snažna ženka, pravilnih slonova i uglova, ali danas nešto slabije pripremljena kondicionalno za izložbu i to je pokazali u kretanju, već zaostaje, već posustaje polako, ona je 3. mjesto. Ajmo dalje vas dve. Ajde Denko! İkinci devrecilik adamı denk alır gene. Evet. Stanite ovdje. Paralelno jedan dvoj. Paralelno jedan sa drugim i napravite razliku samo. Ajmo naprijed. Postavite se. Evo ovako. Imamo dve ženke koje su pokazale apsolutnu spremnost za ovu izložbu. Pravilne i u stavovima i u pokretu.
spremne za izložbu, vlasnicima to baš ne bi moglo da vam priznanje. Jako su slične po kvalitetu i u klasi. Ova ženka, kataloški broj 87, se izdvaja u jednoj stvari koja je za rasu jako bitna. Ima lepšu, jaču i moćniju glavu u odnosu na ovu ženku. Ova ženka je druga, ova ženka je prva. İkisine bilecek mi? O başka o başka ya. İkisine de birincilik verdi he. Yok, Rajka ikinci. Na drugom mestu kataloški broj 89 i pobednica kataloški broj 87. Öyle mi gözüme soksaydın? Neka uđu mužioci preko 24 meseca. Molim vas, držite odstojanje i poređajte se po kataloškim brojevima. Kıl payıyla kaçırdı birinciliği biliyor musun? Çünkü seçim yapamadı.